aonekane ana maana mbele ya watu wote. Mateso inamufanya mtu aonekane ana bei mbele ya watu wote. Mateso inamufanya mtu aonekane ana faida mbele ya ndugu zake. Utaona mtu kaenda salimia ndugu zake wakiwa watajiri na roho ya mapendo, lakini wao wakamuficha, wanazani anakuwa kuomba pesa na chakula. Utaona mtu kaenda salimia ndugu zake wakiwa watajiri na roho ya mapendo, lakini wao wakamuficha, wanazani anakuwa kuomba pesa na chakula. Watu wa dunia, kwa nini tuko hivi? Watu wa dunia, kwa nini tuko hivi? Tunasahau kusema mwinua wanyonge yupo. Alikuinua wewe, atamuinua naye. Alikubariki wewe, atamubariki naye. Alikuikalisha na wakuu, atamwikalisha naye. Wakiona mtu wa mateso, matabiri zao wewe ni mchawi, lakini hawa watajiri, matabiri zao zote wewe utabarikiwa. Wachungaji, kwa nini tuko hivi? Wachungaji wetu, kwa nini tuko hivi? Unasahau kusema mwinua wanyonge yupo. Alimuinua yule, atamuinua naye. Alimubariki yule, atamubariki naye. Alimheshimisha yule, atamheshimisha naye. Mungu natazama kwako kama vile mtenda kazi anayotazama shefu yake. Mungu, wakati kona pekua kwa maisha yangu, wakati kona bariki, Mungu bariki kwa maisha yangu, badilisha kwa historia ya maisha yangu. Mungu nichekeshe hivyo na mimi, wewe ndio unajua kuchekesha watoto yako. Na ndawa mina tafuta papa bien
biashara mimi nafanya papa.